kunagura amayinite mugerageze mucayiga abantu bariko bahura n'isanganya ege mwatanga akayaga ari yanga ariko baratsimba bashobora gupfa tanga akayaga hari abantu babitsimye mutanga akayaga akayaga tukaranga ariko baratsimba uno muntu yagize ikibazo mu akayaga hano hanyuma mubise abashobora kugira icyo bamufasha. Every story matters. Mariana Zanessa, tá fake. Gratidão no fana wawe. Lama, fana wawe jewe. Somebody call the ambulance for me. Atamenga ni wengi naye tena kule kwa bangi
mucayiga abantu bariko bahura n'isanganya ego botanga kayaga ariyo bariko baratsemba bashaka gupfa tanga kayaga hari abantu babuzimwe mutanga kayaga hari abantu babuzimwe mwicara twagomba dusabe abantu batekane murabona yuko ibibazo bishobora kuba twagomba dusaba abantu bashobora gukiza mwicare kurokora ubuzima bw'umuntu baze bafashe uno muntu yagize ikibazo hano twagomba dusabe n'abegere ngaho batanga akayaga kuko uno muntu yagize ikibazo mumuha akayaga hano hanyuma mubise abashobora kugira icyo bamufasha twagomba dusabe rero abantu begera hano baba abantu bashobora kugira ariko twagomba tubasaba abantu bene n'abadukura muri kino kibanza kuko biracyashoboye ko gutahukana ikibanza cya kabiri baza kuronka imidari y'umucungu siko twongera dusabe imigwi yose uko ari ibiri yaba umugwi w'abaririmbyi n'abamenyeshamakuru hamwe n'umugwi wa Kingstar kugira ngo dushobore gutanga ubushimwe siko icyo twiyemeje turagishitsa umuriyoni w'amarundi nguyu koma amasi menshi kubera ki okay dusabe rero babigeme bacu bazane imidari kugira ngo dushobore kuyitanga dusabe batange umwanya tuhele baze batange igikombe Justice Studio baze Castelle baze batange igikombe baherekezwa n'abaririmbyi bose Volume Iritima Vania Ice Defense on the floor Sabbi kuri protocole nziza tuhele Justice Studio Tuhele Justice Studio Castelle LKM Imprimerie baramagana na deuxième vice-président agasinya Iritima Miss Club Africa ashobora kumuha ngenda kumana Simplice yes ibirero byato Chatangwa na Justice Studio ariko dushimira Tourelle mwarakoze cyane mani wa umugisha Every story matters.